Tuomovo miokonia Kibaki ni kana kapinda kandi ya Kenya iende kumeta kikucha musumbi wa katatu Emilio Mwai Kibaki andu kivathukanyo ni maende Kumulilikana na nziasi kivathukanyo umunthi mwandiki twa mauvo kuma wote kauntini ya Makueni Caleb Chalwa Mutunga ni wakomana na mwandiki wa Tene wa mauvo Samu Makenda na ula niwe wambeisi ivindi sia unenania wa imwe kwa imwe ndini watu meme ivindani otongoi wa Kanu. Makenda niwe wa Mutangaasi wa muthia kutwa isia unenania na Kibaki ndeni wakamemeka redio atana mbokwa tambanga ya lelo mwakani wa ngilile na ile Makenda emweta Kibaki ta mundu waikili kwa kithanda umuno na Weene Vaasa. Sam Makenda ni Mutangaasi wa ivinda ya navuitina akithukuma na kesese kimwe cha redio Kiswani Mombasa ula wethi Weene vuso ya kwitha nonena nyomu kwa imwe na ula we musumbi wa katatu mutoti ya Mwai Kibaki kamemeka redio mwaka wa ngilile na ile atana mbokwa tambanga ya lelu ila yatumia ndathi kuiti wanthi sianza mithenya mivuthu usakwani wangilile na ile uwanzisie mavinda maingi andiki ma mavoni makotha unenga andu myana ya kwiyelesya na makatambulikana na makamanyikana kwa wingi indi vai muthenya nomwe andiki ma mavo mesa kwiyumilia na kwelesya kila makomana nacho ila mewiyani no kavinda ni kaanthi ya Kenya ende kwitha na kiuyu yulo wa musumbulo na rutie ulani wa wakatatu nthi ya Kenya Emilio Mwai Kibaki Mutongoi TV ni netha nevuso mwana ya komana na Samuel Makenda ula Mutangaasi wa letio imwe ya kuma Kiswani miaka ya tene na ula wethi Weene vuso ya kunena imwe kwa imwe ndini wa kila tukita kwa Kisungu live talk show ya radio ya vinda yu na kwithena mokulyo no nenanya wa imwe kwa imwe ena musumbi ulo tutie Mwai Kibaki atana mbokwata ila mbanga ya lelo wa kwatite mwaka wangilile na ile kavindani ka Kenya maende kwitha na kiuyu itina wa kikucha musumbi wa katatu wa Kenya Emilio Stanley Mwai Kibaki ndongo inaanduka utalamethi Weene vuso yothe ngiane na Kibaki ni mwende na kunya maukusi mo indi uno ukusi wa Makenda Mutangaasi mukamba akithukuma na kesesi cha mauvo cha Baraka FM Kiswani kuma miaka ya miongo kenda ngina Kibaki esolika kithilani na kwa sia chambe ni kutuma rambirambi siakwa kwa family ya Kibaki na alame bakupi nake na kwa Kenya onthe mundu wakwitha tumwaisie former president Emilio Mwai Kibaki. He was a real gentleman na kindu kimwe nilikene chake ni kana 02 dhila maime NAK mena Madam Charity Ngilu maende na kuitia kura na baadaye amesa kujoin wani Raila Kalonzo na join together na Raila asha Kibaki tosha andu maingi ni makula sia aba iliata ila maaminie kuweta kindu kiu ni Mombasa Baraka FM katika talk show ya Chanja Maswala niona kwatie mwanya wa kumuita marehemu ambaye ni hayati saa hizi kama ikiwa naweza sema hivi na oka kokomana nake na Kibaki kwatumia akwata ndeto sio thuthyo ikulo ila wa mukulilie imwe kwa imwe kiseveni ya kana ndongo isie vinda yule sia sindana na musumbe wa Kele Moi kuweta kana tasia ne tomoyo tongoi indi usunge wa Kibaki mbako no munthi une kindu kitesa umuma ngoni nundu cha munengia vina wa mwingi muno ndini wa thayu wake na ni bethi bebindesyo nake na kindu kila lilikana chake ni wa emphasize muno pure uchumi because he was a true economist na mutumio su kila kingi wandabisie ni wakuwa bine kwa ina propaganda mingi na siasa mbingi sia kwa siandu matongo Weene tamaa and if you remember there's times ni wisikana era ya Nyayo media dai na freedom mundu kuthia oyu kondo waona kipindi ki cha Chanja Maswala neka kina misukumo mbingi ngale kweza kwithilai ndo manya weka kinu kobwai kana weatirange wata kana bekwata but all the same neki yongo nyumu na Kibaki ela abikie na mukuli obwata mabe kindu wanda bise nacho nilikene nesa munoyo kana ambiye Makenda kila mtu ako na tamaa hata wewe uko na tamaa ndio sababu uko hapa Baraka hata mimi niko na tamaa ndio sababu ninaitisha kiti ya urais hata Moi ako na tamaa kwa maana ndio amekala hiyo kiti na kama angekuwa na tamaa angeongoza na mtu yote ambaye ana tamaa amekufa aye kavindani ka Kibaki Makenda no kuelesa isesa sia mauvo tasia kwati othasyo munene wotangaasa sindu sanzu mateo vithanya kindu na kimwe nililikana ivinda jeu ya Kanu ni te vinda ya Kanu yambe ivindela rais
ula watutie Mwai walibo wayotonya kuweta kindu ukate wambaka kwa kunyumba na record sibo si andu mate iwe na amwe masafa lakini la Kibaki walikile kindu kimo chochie ni la freedom ya andishwe sa kwenda they can be able now to tell people in black and white bate kubithania indi ni wamweta Kibaki ta mundu la wendete nthimbuke luke ukwati ovamwe na kweta ngwatanio ya nthi yonthe na kukitana na kila kisikania to kabila Makenda yethwa nao Mutangaasi wa mwiso kunena na mututi ya Kibaki imu kwa imwe ndini wonenanya wake 7 wa radio atanamba kwata mbanga na kutwika musumbe wa Kenya mwaka wa 2002 na Kibaki was sharp by then though humble lakini ndeto yake ai release ya neso kusakuthaniwisi endata so before the accident likene binda yu ngutabasia ye atama yu awetau niyo twanenie interview isu ya mwisio na likene saki twamino au niyo waendie mwingi the following day na kukuko bika unene ti aukeyu niyo methi na accident baya iso mwenini kwa ndongo isio munthio kuma valavesa Makenda no lawa kwatie vuso ya kunenanya imwe kwa imwe na mututia musumbe Mwai Kibaki vilingi wa Mavo Mutongo TV nde ripoti ya kumava kaunti ya Makueni nitawa Caleb Chalo wa Mutunga.